Ka New Trap Integrated Territorial Organization hito kilay sam ya kikot linkdop ha Shillong Jowai bat sora hene kesngi ban persya halor ke jingki boarding badang shen. Kene ke jing penkiu ya kabam ya hap ka balak takjur ya ki nong penon kam boarding kat bah ka wei ka liang ka ba ai jingirap syaki nong penon kam hakikar khana kalawan ra ya ka jing bom sngohun ka bajur. Kahito kaladawa ya ka sorkar ban pentrikam ya ka section henrepusan jong ka Indian Electricity Act arhajar lai ban pinbiang ya ki subsidi na kabenta ki nong penonkam boarding bandawa ban pendu shipor ya ka hukum thamai jong ka by boarding tat on dala pentikna ya ka jingkhu jingsuba. Kini keseng kala penrem juru halor ka by boarding baladep nadu benai yayong arhajar apusau bat nyaw ya ka bakal long ka bam ya hap what happening ki jinghiran hakaliang kayo kakon. Kedap sedikit ba, menyo man pensuku sedikit ba, sarkar tadi itu pakaluti nak peduk, bab kaais ki baru spa, nyiru mentara sini nak kaliang jungi, lawan sedikit dukan, sedikit try dukan, sedikit ba, baru fight dulu, bab pensuku yaki, ba kaniga komle juga MSRC, juga Meghalaya Electricity Regulatory Board. Kalau baik kebamla Indonesia bangirung ni up ya kata kalai putrik November banginiyo kata kacuba maka sorka bak nakalian di jengki nong penyat jengka boarding bak electricity jengka MECL ba ya kani ka pelai ka kila le mentah di belak penkiu iki beduk iki longying longsem iki domestic iki light industries kila penkiu benrai pat iki heavy industries pat kila penkiu.